So hello everyone. Pini ke 15 August Independence Day. Lasi hemno sido lasi non ne kitchen lo hormu pensi hedi paghor lo hormu pensi ni flag bunai ji nili ke hana nitun ning do omati di amasi ni la kitchen lo hormu pensi hedi flag bunai ji ko totang te video bang nang duri no de non ni flag bunai ko nang duri no non ni lahai pensi di lahai hormu pensi ni flag bunai ji po la ke sang lo ke dali henge la ke nempo la ke harsona phu ke la ke moraro ke la ke thengbon totang ke la bonai na ni li bonai po nang li tumang lang dun ing non Tidak boleh dalam arti kenon labi po sang kena kili rohor mu kedi ne pinelong ke thede lo kili rohor mu long ke thede na di amasila morar go siken tempo hedi dagdi po layo harsona phupen la harsona phupen la dagdi po ladi raktu de jana inon ne India flag banai ta lo India PM man ta lo jo ni ga banai India flag amang ta lo hello ni li hana nitun ning dok omati di amasi ni kitchen lo hormu ben sedi la India flag banai lo kapre jata bita take jana ino lasi ini karong penjap pen hedi la kasu ke ni long si India flag banai India flag no ini ida ning karong ong ma hedi kitchen lo hormu ben si India flag banai atheni kitchen mane YouTube channel ke nigi hanan kitun ben siga start ma didi amasi ni la tapen gude bharat lo bedo munit am kadong be phanta hedi ni hin pen jai hind bode